U sredini Oršić, cilja Oršić, 1:0 ima Dinamo! 62. minuta, sjevnulo je i Dinamo je zabio, Mislav Oršić zabija za prednost Dinama 1:0. Evo Mislava Oršića, može završavati akciju, kakav gol Mislava Oršića! 15. u evropskim utakmicama, Dinamo vodi protiv Tottenhema 1:0. И бьет, и какой голешник! Вот это Мислав, вот это Оршич! Роскошный, просто Rolls-Royce, а не гол. Oršić! Oh, that's a beautiful goal! And Dinamo Zagreb have a view of something special. Because of something special. Peut-être un bon coup à jouer, Oršić qui peut frapper! Sensationnel! Et si l'exploit partait de là, de ce chef-d'œuvre signé Oršić. Ouais, quel but magnifique, Alex! Niska lopta! Gol! Gol, 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 gol! Gol Mislav Oršić! 83. minuta! Dinamo vodi protiv Tottenhema 2:0 u Maksimiru! Gol, 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 gol! Atienven vrlo šansa, 2:0 Oršić. Dinamo je sada na 2:2 protiv Tottenhema jer je Oršić postigao i drugi pogodak. Передача, момент и 2:0, 2:0, Загреб! И мы с вами на пороге сенсации. Во-первых, Here's Atienven, and there's Oršić, and the tie is all square. This is some mountain that Dinamo Zagreb have climbed, and Spurs are slithering down it. Right now, we're staring right down the barrel of extra time. Qui nage pas la pression. Attention, c'est repris! Et ils l'ont fait! La remontée du Dinamo Zagreb, et elle est signée Oršić! Mislav Oršić, le doublé salvateur. Tout est à refaire pour Tottenham, complètement apathique. C'est amplement mérité pour les Croates. Oršić! 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 3:0 Dinamo! 3:0 Dinamo, Mislav Oršić! Kakav šok sada na početku drugog produžetka, Dinamo protiv Tottenhema, hat-trick Mislava Oršića, Dinamo vodi 3:0. Ali Dinamo ima maestralnog Oršića, 3:0. Neverovatni Mislav Oršić. 3:0 vodi Dinamo, 106. minut meča na Maksimiru. Kakva senzacija je na pomolu. Sam vodi ovdje protiv Tottenhema 3:0 Mislav Oršić. Mourinho u bunaru u kanalu, ne znam kako bih rekao ovo. а это какой проход, и какой удар, и какой гол! Вот это да, срывающимся голосом! Да я просто обалдеваю от Оршича. Это третий мяч 99-го номера сегодняшним вечером в Загребе. Фантастическим вечером имени Оршича. Боже мой! Oršić, this is quite a run, that's quite a hit, that is a magnificent goal! It's a truly outstanding hat-trick! It is a remarkable moment in the history of Dinamo Zagreb. For Tottenham Hotspur, it is horrible! Sur la frappe! Oh là 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 là! C'est sensationnel! C'est magnifique! Incroyable! Et c'est encore lui! C'est encore Oršić! Ouais, triplé. C'est encore lui, le triplé! Le hat-trick incroyable pour Mislav Oršić! Quelle prestation! Quel héros! Gotovo je! Gotovo je! Dinamo je izbacio Tottenham! Dinamo je u četvrt završnici Europa lige! Ovo je jedna od najvećih utakmica u Dinamovoj povijesti, ne samo zbog ove veličanstvene pobjede, nego zbog svega onoga što se događalo, što je planirano. Tajming nije bio slučajan, ali odgovorio je Dinamo i bacio na koljena Tottenham.
Neopisivo slavlje u Maksimiru. Dinamo Tottenham 3:0. I da vidimo, masa u ovom trenutku označava kraj. Dakle, neverovatan uspjeh Dinama. Zaista neverovatan, ali potpuno zaslužen. Pogotovo nakon svega onoga što se dešavalo prethodnih dana u Dinamu, gdje je Zoran Mamić morao odstupiti sa klupe. 0:2 u Londonu, malo ko se nadao, možda ni najvjerniji Dinamovi navijači nisu ovdje mogli pomišljati na ovakvu senzaciju, na triumf protiv Mourinha.